pila, Francis? Wala man ang grasya. Sa dino ti papanam, tay tulod ka. Ay, nawa. Nakitam lang nga rudan ang nagpailiak ita. Sa ludsudong pailaan no sa dino ti papanak. Siyempre, agawid ako na. Lumugan kang harudan man. Tapos siya akong timangitulod kan kay ti papanam. Ay, nawa. Rumor ka pa'y matatatulungan na amang bagkat kadagidigin at gatang ko. Ha? Ay, Ay. na yan. Nakabubuntog mat nga rod. Oo, sige. Tulungan ka naman ang grasya. Tapno, di mo mat ko na. Ay, rumbang laang Da kayo a taxi driver, rumbang laang at tulungan nyo dagiti pasaheros yo. Saan kay man nga agsadot-sadot? Isardan mo one bit ti taxi, Francis. Apay ka di manang. Adalabit gatang iti department store. Ay, nagadulakit di nga mina nasalsalud-sudam. No imbagak nga isardeng mo, ay kat isardeng mon Ado ka di tigatanga manang. Ay kat anusam ti aguray Sana balit agbaybayad akmat. Agsalsal sudak lang mat manang. Ngamin, rumabiimat tayo. Isardeng mo nga ruden, tapno Santa Marabian. Nagaduntumat ngamin nga ibagbagam si ka, Francis. Mabit lang nga manang. Ipaigit ko pa iti taxi. Apay nga itakala ang Manong Francis. Intulot ko pa ngamin ni manang grasya di ta kabangibang a barangay. Kasta? Huwag natin ko. Sapay ato ti stop over me. Ngam sa nabali ta nagbayad mo't piman di tao. Amang ano binugbog kawan na kamait Manong. Ay nawaw, saan mo ta ating? Napiksa lang namin ti boses ni manang grasya. Ado nga minen dagiti taxi driver nga agrek-reklamo. Gapo iti ugali na. Bosi ka numit. Di bali Tinapatid kat nagbayad mo Wen matket di Mala, agtugaw ka nga ruden Manong. Tagi dasara kun iti kanan tayo. Ay, makapasuron mat day ta, Francis. Ay nawaw. Aba, ang grasya ba? Ada ka diti dakas ang haramidan ni Francis, nga? Nalipatak ti karni ti baboy iti taksina. Una yan, di namatan impalagip. Na, ang mga ano saan na nakita at dati kargam ang nalipatam. Kasano kumadi na makita? Kat Francis mat tinagtugawa. Mangrugi ka man ang grasya ba kay? No at dati nalipatam, di mo pabasulan ti sa bali at tao. Pabasulim ta bagi ma. Ay nawaw, imposible mat sana nakita kat Francis dyan nagtugawa ko naklangarudan. Mabiit man lang ta i-post ko man iti Facebook day dyan Francis. Manong, at damat karni ti baboy anabati iti taksing. Karni ti baboy? Wen Manong, amangan no nalipatan dagiti pasahero. Sa din ang tinakakita mimi ading kaw. Iti Francis, Manong. Ay sus, iti Francis pa'y gaya. Tsak pa'y nakita itay. Nabanog ka siguro, Manong. Iso asaan mo anadlaw. Irit mo pala nga din kaw, tapno sana matadahal. Salud-sudik to ni manang grasya itong bigat. Amang ano iso tinakaibati itinayta akarne. Iso ka tinaudi a pasaherok itangal daw. Ala, syakton ti makaam mo amang isuble, Manong. Nanang, sa dino ti ayan ni Manong Francis. Adda iti banyaw. Ag-shower ka now. Apay ka day. Sigurado nga iso ti dakdakamatin ni Manang Gracia at taxi driver. Iti impose na iti Facebook, Nanang. Anya, naipost ni Manong mo a Francis iti Facebook ko naman akaw. Awan matkit di tinadakamat ni Manang Gracia iti post na. Ngam sigurado ak ni Manong Francis ti patpatamaan na, Nanang. Ngamiin ni Manong Francis tinangilugan ken kwa na itay. Apay kumaapatamaan na ni Manong mo ngay anak kaw. Tasaan ka nung impalagip ni Manong Francis ti karni ti baboy, analipatan na iti taksi ni Manong. Anya, Anya ti ko na mimi. Patpatamaan nak ni manang grasya iti Facebook post na.
Un manong, basaan mo. Naglawag ti impose na iti Facebook na. Sikat ti pabasulan na. No apay ka no adi mo impalagip kan kwa na ti karni ti baboy analipatan na. Iti Francis ka no pa'y tinagtugawan na. Imposible ka no adi mo nakita. Ay nawaw, tabasol ko pa, analipatan na ti kargana. Amo pa'y man kan kwa na manong. Oray kaskasano. Saan tay apag-interesan ti karni ti baboy analipatan na itilugan nga iman manehong. Bayan, isublik tulatan ken kuha na itong bigat. I-message mo man kiti. Ipakaamom ken kuha na asaan ko anakita. Nga dagayam nalipatan na itilugan nga ipaspasadak. In message ko itayan manong. Isublim to day ta akarni. Kat inton maminsan, di mon ton iluglugan. Agruam ti kasta a klase ti tao. Kaguran ang samot amin ng a taxi driver dito lugar tayo. Idilit mo leja apos mo unak grasya baka. Ay nawaw. Itian niya ko maaga po, Eduardo. Bawal ka diti ag-post ita panawan. Makamu ka man lang eh. Una, sana balik ta Facebook account ko mati inusar ko. Sige, agpatanggan ka. Si kanto ti maibabae ni tinay dyan nga impos mo. Itian niya ko maaga po. Una, taapay ngamin analipatam ti kargam. Sa ita, agpabaso ka. Ay nawaw, nangalaam mo iti kastalaing mo baka. No sa anak nga ag-post, di agruam dagita taxi driver. Abay, masabol ka din nga ipos mo iti Facebook. Am-amom mo ti driver ti taxi ang nagluganam ita. Mabalin mo't nga i-message mo na saya. Naa, Naimbag ko mamay nagpos ka kahit mayat ti ipos mo. Sana da ita dapat lang pagpabasulam iti kina-irresponsable. Nagbusi kalaunay mo. Abay, personal driver mo ayan, Francis. Nay, nasa apa ka ba, Francis, anak ka? Wala na, tab dumaw asak pa dita kabangi ba nga barangay. Iturod ko ti karne ti baboy analipatan ni Manang Gracia di kalman. Ay, nawaw. Sapay adayo ti ayanda. Tinapatay, may sublik tapno sana kumpurmi ti ipopost na. Wan mo't kiti Amangan kiti pa'y no panunutan na pag-interesan tayo day takarnay. Ure ano, kabalak mati gumatang iti karne asidaan tayo na nang. Ay, talaga asabali ti ugali ti tao ita. Basit lang nga isyaw, pagbalinan dan abigdale. Tidakas na, dagiti daduma at tao ti pabasulan da iti kina-irresponsable da. Nay, sige mo ka ang Francis. Anya ti masapol mo. Anta ka din ni Manang Gracia, Manong Edgardo. Adda na panan na. Abay ka din. Isublik ko mo ti karne analipatan na iti taxi di kalman. Ay nawaw. Pakibagam to ka ni Manang Gracia, pasensya na. Diyak mo't nakita nga dagayam nalipatan na. In-block nak ngamin iti Facebook. So asaan ko ang ma-message manong. Bayam, ibagagtuin ko na Francis. Agyaman na klaunay Awanan yaman na manong. Siya kunti agpaspasensya iti naramidan da sawak. Imbagak man, adi na unay ti agpost iti Facebook. Ngam natangkan mo ti ulo na siya. Okay lang na di manong. Nagdanag lang. Aglalo kat nagninaitan nagiti magatang. Inluto ko ti karne ti baboy. Analipatam iti taksi ni Francis Gracia bakit? Nasaya at mantayin subli na pailang. Unay kan bakit? Kunaklakit din o pinulutan damatan. Maglablabas kan sa amatan bakit? Amok ni Francis. Saan nang ugali ti kasta? Anya ngay ti amok, ang mga no agin sisingpet la ang gayam. No saan nga naipost ti may papan itinalipatak a karne. Insubli na nga ta. Ay nawaw. Si ka tinakaibati ti kargam. Sa ita, si kabela ang tinagado ti ibagbaga na bakal. Malahuston. Ay sus. Dinakmanan sermonan tarag sakitan tilapayag ko.
Mangidasar ka kitdeng iti kanenta. Mabisina kon. Unak lakid din yung naturog kan. Grasya bakal. Ay, kasano ko makakaturog da tao. Kat nagadugayam ti comment iti impose ko may papan ka ni Francis. Italahang anak kita. Nabasag dagiti komenday tay. Rusak ti siya ka, bakal. I-delete mo kay diday ta a Facebook post. Tana isublimot ti karni analipatam. Ay saan? Replyak dagitoy a basher ko. Ay nawaw. Sayang laeng ti oras mo, bakal. Maturog ka man kiteng. Ay saan? Sa anak apaabak, aglalo no amok nga husto ti lablaban ko. Nawa. Talagang awang ti dinggo masao. Pagbalin mo tan a big deal ti simple nga isyo. Agasam ngay, tabasol ko pa'y kanaw. Kapag naman, intong maminsan, italim dagita akargam iti tinggad mong tapno awan malipatam. Na, Nasaysayan mo lang ano italim. Tapno awan ti inosente ang mapagpabasol. Kita mo day ta alam si Kagrasya. Madlaw anapuyat ka baka. ay, nalabos mo't kami ng ti comment dagiti tattaw iti post ko. Below the belt pa yan, ti daduma. Kiun ta talaga mo ngamin nga dati basol mo bakal. No saan ka kumaalag positive Facebook? Kat inchat mo kit din ni Frances, may babaniti karni analipatam. Di saan kumaama pa sa amak ti kasta? Saan da ka mga ibas dagita at tao? Ay, nasakit pa yan ti ulok amang pampanuno. Sapay nagaduda, pagtutulungan dakmatan. Tas kunakin ka iti rabi ay bakal. I-delete mo man dahi taapos mo. Tana isublimot ta ni Francis ti karni analipatam. Nasidampay nga rudan. Awanin tingam. Bakit? I-delete mo na ita Facebook post mo. Tapno sardengan da kamutan dagiti baser mo. Awan mo ti post ni Manang Gracia. May papan iti karni ang nalipatan na iti taksi Manong. Agbasa ako mamanan iti comments. Ay nawaw. Anya ako open. Ay na pagtutulungan da iti comment section ti post na. Daytoyen ti kunada a karma real quick. Ay nawaw. Una yan. Nabasak kat dagiti comment da iti post na Manong. Anya iti ko na dagiti tao. Feeling bus kano ni Manang Gracia. Adupay sayang ta saan ko ang na-screenshot. Sana nasaya at tikasta, Mimi, ading ko. No iso ti agaramid iti dakas, okay lang. Ngum na siya, saan na nasaya Sana kasta ti kayat ko asawin. Diyak lang amin kayat atuladam ti dakas nga ugali ni Manang Gracia. Inton ko, si Kamad, ti Makarma. Ni Manang Gracia magti sumungad, nanang. Un nga agpaysaw. Agturong bag dito'y ayantaya. Wan nga rin, nanang. Naisubli ka numatan ni Manong Francis ti karni analipatan na. Anya ngay nga tatigagaran na. Francis! Francis! Rumwar ka ang tamapan mo kasarita, mini anak ko. Ibagam nga awan ni Manong mo ta nagbiyahe. Kasano ngay, no bigla asak tandak, nanang. Wano saan? Ang mga nubog kawandak. Saan mat siguro, anak ko? Kita umantilangan na. Nakaisumpay ako mitkita. Panag ko na, kat adala ang napatag nga umay na ibaga, anak ko. Agtugaw ka pa'y Manang Gracia. Ay, agyaman ak, Mimi. Anya nga min tigagaram, Manang. Imayak tak. Kayat ko makisarita kani Manong mo Francis. Kayat ko kumaadumawat iti pamakawan kan kuana. Ha? Sana rin ba nga kasjay iti in-post ko. Pasensya kayon, Mimi.
Ni manong mo pa yan ti pinabasol ko iti nagkurangak. Nagkapi ka pa, Gracia. Pangukurayan kini Frances. Ay, agyaman ana na sitang. Ay na, pasidyakan ka dagiti dakasan na isaw-sawang ko Francis. Mawatan ka, manang. Siyak tinagkurang. Ngam, siyak pa'y lang tadaganas na nga agpost iti kasjay. Tinapatay ka nakaamiris ka, manang Gracia. Agyaman aklaunay Francis. Talaga saanan ang maulit day jay tagbalbaliw akon. No da parikot, saan kun nga i-post iti Facebook. Una, manang. I-chat, wano i-message mo latan iti masaknan. Kan kang runan ti amin, makisarita ka kumaana saya at kadakwada. Di ka agbalin a bosi tapno saan da ka aguraan. Ay, nawaw! Di tay agbalin anaranggas iti pada tayo a tao. Taamang ano iti udi na, kat agsublimat laang kada tayo dagiti dakas nga aramid tayo. Kanayon tay alaglagipan, ang naragragsak ti biyag no nasaya at ka iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Tinagalam iti uken nga iniawid mo si Kaminda. Ay nawaw, intad dala ang deta kanyak nanang. Regalo tigayem ko Ngam di yu ibagbaga iti daduma Sapay matlaw nga imported. Talaga nga imported day di nga uken. Iso apakan ninyo ang naimbag nanang. Aguray ka. Saan ka di anay bagam kanyak? Adi mo kaya tagtarakin iti asaw? Sa baliitan nanang. Dog lover da tao itahan nanang. Ay nawaw. Imported ko naman. Ay siguradum lang ang maaywanam analaing day tanakaw. Nakakaasimat no iyawid mo, kadi mo malang masikasaw. Anya kay lakit din. Ayan nanang. Saan abali Tadda kayo manubilang laang. Anya? Naimbag abigat mo, manang Minda. Anya ti umay mo gatang Gumatangak man iti dog food para iti aso. Ay na wow. Kunak mano di mo kaya tagtarakan iti aso, manang. Sa bali itan bakla. Dog lover mat da tao itan. Mano akilo ti gatangam ngay. 2 kilo pa'y laang. Gumatangak tumanan no maibos. Ay, wan gayam. Sa dino ay tinangalaam iti aso, manang Minda. Ginatang mo kadiwan, no? Win ko naklatan. Sana bali. Tadidamot am-amo tigayim ko anang tad iti aso. Manang, okay ka lang ka di. Ay, uwan. Ginatang ko day nga aso. Nanginangarod si ka. Imported ngamin. Ay na wow. Naimbag ka pa'y manang. Makagatang ka iti asong imported. Ay, kat siyempre, Ay, ikanakman pa'y gayam iti shampoo para iti aso. Pilyom tay mayat a shampoo ta sensitibo tinginginaan nga aso, bakla. Ni Mari Minda samad dyan nakita ngay may dito'y ayan mo bakla. Anya ngay ti may naginatang. Shampoo ken dog food, manang. Ay nawa, an-anwan na ngay. Sigod mat nga awan aso na, tadi na kano kaya tagtarakan. Sa bali ka nun itamana. No kasta, gimatang gayam iti aso. Wen, manang kurason. Impalastog nan tupay, alangin na kanu ti pinanggatang na iti aso na. Ay, una yan. Agraman day ta, ipalastog na. Amo man da dya tao, manang kurason. Masapol nga iso ti kanayon abida.
Self-proclaim dog lover. Awan pa, di makabulan na ang nagtarakan iti aso. Ngam dog lover, kid di ka nun? Ne, adda man inyawid mga aso ko rason bakit? Nangalami ti dayta. Sapay nagkutom. Kasla da sakit na. Napidot ko lang di tadala, Lucas lakay. Nakakaasi tila nga na, iso nga inyawid ko na. May sa kadagiti street dogs abang bantaya. Eh nawaw. Naurnungan ti aso tayo bakit? Ay, kat talaga akas na alakay. Nakakaasi mo at no baybay-an tayo laang idangag kay wara. Muwan mat ka diya. Nasaysayatan ti kasta ng tigumatang ka. Pudno launay lakay. At least, makatulong ta. Ngala, agpakada ako ng korason bakit? Sikapay lang ti makamuli ti balay ha. Agluto kanton iti pangrabyan ta. Lumabasak, Mari Corazon. Ay nawaw, si kamat gayang minda. Sa dino tinagapwam. Di talaang Mare. Napan ko man impasyar ti imported nga aso. Ah, wen nga agpaiso. Madlaw nga imported ta sumare. Una, dog lover mat da tao itan. Kan talaga nga imported da iti asok, Mare. Nangina ti pinanggatang ko sila. Ay nawaw. Imbag man ta na ba alam tigim matang iti imported? Ay, kat siyempre, sika ngay matmara. Na ano ngay taasaw. Ay, sos, nagkukutong damang. Apay akas tamo ti kudil da. Ah, ay, kwa nga men, mariminda. Ay na, di ka nagpalawag, Mare. Uray di mo ibaga, amuklatan no apay. Dahil naman jay aso nga agkaiwara dito'y lugar tayo. Pinidot mo lang day tanya. Ay, husto ka, Mari. Inyawid kon tanakakaasi man. Kunakto, may... Ay, piman mat amari korason. Nagtarakan ka pa ilang iti aso no kastamo lang. Naimbag kumamot numayat tilahin Ngamsan man. Ay na, nag-cute mo itong taaso manang minda. Kita analaing ti aso ka. Ayun. Nagmayat aboy po yan. Saan akas kadag iti aso ni Mari Corazon? Lima basak nga rod iti ayan da itay kat... Ay na! Na, Maasyanak si ka. Di na siguro kabailan ti gumatang iti aso. Iso adag iti latan agkaiwara nga aso ti iyaw awid na iyabalay da. Adun ti aso na. Ngam uray may sa. Awan pa'y nakitak nga imported. Kasla masakit damay. apay, masapol ay nga imported ti aso manang minda. Nagtarakan ka pa ilang nga rudman, no kasjay mo lang ang masakit. Ang mga numaakaran ka pa iti sakit dagiti tarakan na. Grabe ka mat manang minda. No siyak laang, nasaysayaan ti ang aramida ni manang korason. Ngamin, ado dagiti aso ang matultulungan na. Oh, di ko namkit di nakabailan ti gumatang iti imported nga asaw. Iso akas tater aramidan na. Makatulong di tanga. Ay nananang, nuda kayo lang tinakakita kadagiti aso ni Mari Corazon. Ay, Apay, dagiti aso namin da anak kaw. kasla agsaksakit damot amin nanang. Ay nawaw, gagangay na ta street dogs dagijay. Nagtarakan pa'y lang iti aso no kastamot lang. Si kakit di mo't anak ko. Ay nananang, di nala ang amin kabailan ti gumatang iti imported nga asaw. Ay nawaw, tapno ibagakken ka minda anak ko. Ni Corazon nakalugaran tayo ti makuna a dog lover. Ngamain, saan nga agpilpile iti aywanan na. Anyat kaya ti asawan nanang, sa anak adog lover?
Tipudno a dog lover. Saan nagpilpilay iti taraknen na tatnulaang adda ti may pasikat na. Na, ni Mariminda ti lumabas bakla. Kita man day ta babae. Intugot naman yung timportig nga aso na. Sigurado, ama pa naman ipasikat, manang. Si kakit di mat bakla. Ipasikat na. Sabay, dadailin na kakalagiti kalugaran tayo. Ha? Di mo kanu kabailan ti gumatang itimported nga aso. Iso adag iti street dogs kanulaeng ti iyaw awid mo. Anya? Hay nako. Ammo pa'y ken manang minda. Di na siguro ammo adakkel mo ti gastos mo para kadagita nga street dogs manang kurason. Ay no. Naglukon day ta Mariminda. Isumat lagay ang makasjet ti panangkita na kanya kay di na minsan nga aldaw. Nay, si kamat ti masalaw ko iti dalan, Mariminda. Sa dino ti papanan nyo iti asom. Di talaang, pare Lucas. Mapan ko man ipasyar to'y imported nga asaw. Ha? Gusto tinangag mo, pare Lucas. Imported to'y asaw. Saan akas kadagiti aso ni Mari Corazon ngagsaksaki. Street dogs ngamin dagi jay, Mare. Una, street dogs dagiti aso na. Ngamin, di nakabailan ti gumatang itimportay. Tas jay ayamat ti dog lover. Di na mo tagpili iti aso. Sana kasta, Mare. Kaya't lang ti asawak ti makatulong. Iso nga imbes sa gumatang itimported. Dagiti latan street dogs ti pinili na nga iwanan. Oho! Amo kung dagita a klase ti panagrasrasaon, pare Lucas. Ah, ay nawaw. Nasabat ko ni Mari Minda di ta dalan ni tay kurason bakit? Kat, anya man ang timba nga day a babae kan ka, Lucas Lakay. Hindi ako mapay nga eh. Impasikat na at imported nga aso na. Ay nawang, nagtarakan iti aso, tapno lang adda ipasikat na. Kasla-kasta ah. Uyawin na pa'y nga ro dagiti asom. Kan saan ka kano a dog lover? Ay nawang, self-proclaimed dog lover mat day ta Mariminda. Kasta ayamat tipod no a dog lover. Agpilpili iti taraknen na. Ang baybay ang latan bakit? Di mo latan ikan kano. Mapunhuanak lang talaga ang makangag day ta babae kanya. Relax ka kanilang bakit? Ituloy mo kit nga aywanan na kita nga street dogs. Noon niya man ti bagbaga ni Mariminda may papankan ka. Baybay ang latan. Tak-tak lang no makiapa ka kinikuana bakit? Oh, anto yung tigadgatanga manang minda. Agyaman bakla. Ah, manang, mabit man laeng. Ada ka di bagang bakla. Pudno ka titiinda nung da kanya. Nga imarmaritis mo kanon ni manang kurason. Asino mat tinakadamagam iti day na? Napan mo kano inchis chismis nga aspin ang masakit iti aso ni manang kurason. Ay nawaw, saan aya apod no? Onay kan manang minda. Kasano mga amin, saan nga amo ni Mari Corazon ti agpili iti asaw? Iso adi na maipasyar dagiti aso na, tamabain ka dagiti kaaruba. Saan nga min nga imported kat dagiti aso na? No siyaklaang, ay, ha, jak kayak tikas di nga asaw. Kunak man dog lover ka manang minda. Katuan man, di mo aya makita nga inal daw adigdigusag ti aso, kat ipaspasyar ko pa'y. Adayamot dog lover anapili ti brit ti aso. Kasla di mo mat amo ti tangtang abang manang minda. Si kalaang man ti self-proclaimed dog lover akasta ti bagbagana. Talaga kayam nga saan nga agsardang day ta Mariminda. Ay nako, anda man ang kinapasamak bakit? Kasangsang pet mo lang ang napudutan ti ulo. Ay,
Makapasuron da dyan nga ugalian da dyan tao. At ka di man ang dakes, anay sawang, wano na aramid na. Napanakano in marmarites, masakit dagiti asok. Kanjak kano ka ba ilang tigumatang iti important. Ay na, talaga ang makaraman day ta babae kanyak kunak ne. Di na lang amin amo, no mano ti magasgastos mo para iti agas dagita nga street dogs. Mabit man lang. Ipakita kan ko anak amin a resibo dagiti ginastos ko. Dila agbain mat day tatao. Irwan mo dagiti resibo ti agas ngayon pagatang ko kan talakay. Agraman resibo dagiti vitamins kan dog food. Ay nabaw, Agawaam kit di. Ta iparupak man kan ko na akabailak nga aggastos para kadagiti asok. Makapauman day ta aminda. Oh, anya ter aramidam dito'y balay, Mari Corazon. Talaga ka di naksardengan, Mariminda. Nagadon apa ng dadail mo kanya. Ay nawaw, relax ka kadilaan, Maray. Bayam, no aganak to'y imported nga asaw. Ikan kantong, tapno adamot imported nga asaw. Amok ngamin, adi mo kabailan ti gumatang. Iso nga ano samlatan dagita aso asaan nga imported. Sa anak anapili no may papan kadagiti aso, Mariminda. Kantap no ibagakken ka, dakkel matan ti gastos ko kadagiti street dogs nga inyawid ko. No di ka mamate, Ala, adtoy dagiti resibo. Awatem tapno maamwam no mano ti gastos ko. Ha? Awatem tapno makitam. Tapno saan akong kumpurme ti mapan mo ichis-chismis. Aywan gayam, kurang pa'y dagiti resibo. Naibasurak nga minan dagiti daduma. Nagpuskul mo tanda ito apapel. Ala, basaan dagita. Kitaam no mano ti gastos ko. Di nakasta-kastaan talaga ang makaraman ka kanyak no di mo pa'y labaliwan day tang ugalim. Ha? Amok asan apod no aginatang mo ti imported nga aso, Mare. Indonate dalaang kanumat gayam ken ka. Ha? Nay, sa dino ngay tinangalam ka na dito'y aresibo mindanak ko. Nagngingi na nga agas ken vitamins. Resibo ni Mari Corazon dagita nanang. Ay nawaw. Anya tararabi na dito'y aresibo dito'y balay. Ay kat ipalastog manen ani Mari Corazon. Adakkel ti gastos na kadagiti street dogs at araken na. Naglukon. Ay, si kantuma nga minanak ko. Tila mapan mo ichis-chismis. Nanang. Nusyak si ka. Agsardeng ka nga minan, anak ko. Sana nasayati kasta. Amom ka day, a self-proclaimed dog lover ti awag dagiti daduma akalugaran tayo kin ka. Anya? Self-proclaimed dog lover? Tinangag ko itay, kat self-proclaimed dog lover ka kanaw. Sana pod no a dog lover ka nga main. Napili ka launa iti asaw. Tipod no a dog lover, kat kas kani Corazon. Ngamain, uray anya a klaseng ti asaw, ay wanan na lata. Ah? Sana masapul nga imported ti breed na. Ken kang runaan ti amin, dakkel ti may tultulong na kadagiti makuna nga street dogs. Timbay ka man iti balay, Mariminda. Anyat masapul mo? Pare Lucas, adda ka din ni Mari Corazon. Uy, madamang isagsagana na ti ka rin dagiti aso mi. Apay ka de. Adala ko man napatag nga ibagakken ko na, pare. Ala, umunag ka nga ron. Tagsarita kayon to. Sana, urayat laangan dito'y ruwang. Umunag ka kindi, tagkape ka pa, Mare. Ne, si Kamat Gaya, Mariminda. Anya ti masapul mo. Sumrot ka pa ya. Oh, nanggang mura dyan, Mare. Sumrag ka kano, kuna ni kumarin. Pasensya kan, Mari Corazon. Pasensya kan no inuy-uyaw ka. Ay nawaw. Itaman pa'y Mariminda. Ita, naawata ko no apay as self
self-proclaimed dog lover ti awag dagiti kalugaran tayo kanya. Kat ita, kayat ko ti bumawi. Diyak kayat ti maawagan as self-proclaimed dog lover anya. Nasaya at matngarod no kasta mariminda. Saan matadakas tarakin iti imported nga aso? Tidakas laan ngamin kat no napili ka. Tima ko na dog lover kat tay tao nga saan nga agpilpili iti aso at taraknan na tapno laeng adda may pasikat na. Isuro nakman nga rod maray. Tarugyak man matagtarakan iti aso akas kadagiti tarakan mo. Jakon kayat ti mabagaan as self-proclaimed dog lover anya. Saan nga imported dagiti asok mare? Street dogs laeng dagita. Amok mare. Kat okay lang kanya. Tapno addaman mati kadwa ti imported nga asaw. Amot gaya, Mare Marta. Anya ti masapol mo? Ay, umay ko kumadamagan. Nagpapautang ka pa lang, Mari Isang. Wen, agpapautang akpay laang. Iso na laang, ta medyo nanginamot basit interest na. Mano aya, Maray. 5% monthly, kumaray. Saan ko ngamin akwarta ti ipapautang ko? Adamat financer ko, maray. Iso ano di mo kabailan ti 5% monthly? Hagsapol kalatan iti sabali apagutangam. Ay, okay lang kanyak, Maray. Pautangan nakman nga ron iti 20,000. Payable in 3 months. Ay nawaw, nagdakulan, Mare Marta. Ay na, adalang namin napatag apangaramatak. Di ka madanagan. Ta saan kumang nga itarayan? No kayat mo akat agpinirma talata. Tapno makasigurado ka, Maray. Ay nawaw, sa dino tinangalamin ti kwarta, bakit? Ay, di mon saludsudan, Waldo. Tinasayaat, mangkita ka iti beach a mabalin tayo a pagbakasyonan. Anya? Tapno makapag-beach tayo mat Ay, nagpudno ka man. Inutang mo mananday ta anya. Sana balay, tap payable in 3 months. Nawaya na ita. Ay, isublim tayo ta kwarta. Di ka mang ibabain, Marta. Ay nawaw, bayadak to kunak lang arudan. Ay, no di mo kaya tag-beach, ay kada kamilatan ka dagiti ubing Agbati ka laangan dito balay. Ay na, naimbag pa'y dama ng Marta. O, apay mo't ana ibagam ti kastabak lang. Apay, hindi mo nakita ti post na iti Instagram na aya? Instagram? Wen, iso tinangipusan na, nag-beach dasi ka. Ay nawaw, no kasta, pinag-beach dagayam, tinutang ni Mare Marta kanya. Ha? Pinautangan ni Manang Marta? Wen, ang madamot kit di pinirmaan na. Ay, naimbag ano, mabayadan na dayta? Wen mat siguro, nagkarimat abayadan na adagos, bakla. Ay, nagsapa ka launay mo't isang anak ko. Sa dino ti papanam. Aya, Mapanak iti ayan da Mare Marta, nanang. Makaamo kayo matan amangan Sa nabale, tanakaluto ang matan. anya aya ti aramidam iti ayan da Marta. Mapan ko singiran ti utang na nanang. Talo abulan mat gaya man ti utang na. Due date na ita. Ala, agrubwat ka nga rudain. Abangan kit day no masapad amapan ije bangkag da. Kastamot laki kunak nanang. Sige nga road, in na kon. Mare Marta! Maray! Anya aya ti masapul mo, isang. Bigbigat nga agpukpukaw ka iti paraangan may. Ang mga nanya pa iti panunutan, dagiti kaaruba. Imayak mare, taumayak ko maagsingiran. Ay nawaw, awan pa'y magtiimbagak nga umay ka, maray. Talo abulan ng ti utang mo mare. Due date na itan. When ang inuray mo kumamot ti text ko. Saan aday ta umay ka agsing-singir no kay kayat mo? Adda pinirma ang mare. Nalipatam samutan. Ay,
Urayim ti text ko I-text kanto no makadiskarte ak iti pagbayad ko. Saan mabalintikas na mare? Utang is utang. Bayadam iti aldaw ang nagtulagan ta. Awan pa'y nga rugma itad ko ita. Urayim ngamin ti text ko isang. Ay, unay ka. Ay, apiakas na tilangam ngay may diti balay manang isang. Nahan ano ka? Masurunak iti dayjay amarta. Ay na wow, apay. Juday ti utang na itan. Ngam awan mo't ti kunanang agbayad. Ay na, napan ka ko maiti ayanda Kano na panak iti balay da itay? Anyang iti ko na. Urayag ka no ti text na. Us! Ay, nagpuskol mo ti panagrup-rupa na daitan. Ay no, nudyak lang nakapagtupol itay. Ang mga Unay kameten manang Marta. Na, anya man ti basol ko kan ka, bakla. Ay na, nadamag ko adi mo pa'y binayadan ti utang mo kani manang isang. Day takade. Ay, kat makauray Kurang pa'y ti kwarta. Bayadak tumot laang. Ay na, no utang, rumbang abayadan. Oy, bakla, amok day ta. Saan amasapol palagi panak. Kun may sa, kunamlan asino mat ni isang ngagsingsingir. Kat no dakkel unay mat interest impautang na. Itata nagastos mo ti kwarta, agreklamo ka ki din. Kat pudno may. Agasem nga iti 5% monthly nga interest na. Ay, umuna iti amin, naibaga naman siguro kan ka, numano ti interes, sakbay nga imutang ka. Ay, uray Dakkel lata ti 5% monthly. Ada nagdamaga. Kat sobra ka no ti 5% porsyento na. Ay, unay kan. Anya, klase ti panuno ti adaken ka. Inutang mo, itata pa nagbabayad, agriri kan anangina ti interes na, ay na wow. Di ka mangibabayan si Kamarta. Bayadam ti utang mo kani isang. Kasano ko maabayadak? Kat dakkel unay ti porsyento na. Ay na wow. Oy, umuna iti amin. Among mat siguro, wano na ibaga na mat siguro, numano ti interest, impautang nakin ka. Oh, Ay saan? Iti anya ko maaga po abayadak dahi nga interest. Kat dakkel unay. Ay, naglalaingan nan ngay. nagpuskol ka ti pa nagrupa mo, takas ta pa iti ibagam? Ay, napuspus ko lata ti rupa ni isang. Ngamin, nanginaunay ti interest, dagiti ipapautang na. Nadayta ka manan. Agbiro ka manan iti rason mo, tapno saan ka masingir. Sa anak nga agras-rason, Waldo. Ibagbagak lang ti pudno. Ngamin, adamot nagdamdamagak kat kunada. Sobra kanu ti kasjay nga interest. Diyan ka mukin ka. Nagpuskol mo't ti rupan dayjay amarta. Dilagbaing. Isupay naibagamit gayam numano ti interes. Angem, dakam mo. Wan, imbagakan kwa na, kat imanugot mo. Itatag singira. Ibaga nakit din asobra ti interes asing singira. Inlawlawag ko kenkwa na nga adda financer ko. Iso akas jay ti interes ko. Ay nawaw. Ay na, sigurado nga agbirbirok iti rason tapno saan nga agbayan. Ha? Saan asyak ti kalkalabanan dayjay amarta? Kuna na siguro ang makalusot manen kastamot tinaramid na kani manang sabet. Iso asana makasingir ni manang sabet kan kuha na tanagbuteng. Ay no siya. Saan ko akabutang dayjay amarta? Imanugot iti interes ang nagsaritaan me. At dapat pinirmaan na Iso asaan man ngagkasta-kasta. Ha? Irwar kunto pa iti video kan record ti saritaan mi iti imutang kanya. Mabit man laang pare Waldo. Ay, ada ka di baga marisang? Naibaglakit din ta nakita ka.
Saanin amasapul amapanak ijay ayan nyo. Pare, ipalagip mo man kin ni Mari Marta. Tabayadan ng tiutang na. Ay, diyan ka mo itiday dyan nga asawak, Mare. Nagadulakit nga amunan. Sang kay bagana, anangina ka nung amin ti sing-singiram nga interes. Wen, talaga anangina, tadda financer ko. Saan ko ako pati kwarta nga ipapautang ko. Inlawlawag kumatday takin ni Mari Marta sakbay nga imutang. Ay, kung naktumot ngamin, Kret. Amuna akas ti interes, asing singiran. Sa ita, agpatangkan ti din. Adda video kan record ti saritaan me, pare. Ah, Ala, umay ka, takitaam, ipabuyakin ka. Nabambanugak, Mari Isang. Pangaasim tadi mo disturbuan ti panaginanak. Ay, nawaw. No among kumati agbayad, saan kan akulitan, Mari Marta? Angam kasla nalipatan mo, tanti utang mo. Di mo malagipan ti agbayad. When ta sobra ti interes asing singiram. Ulitak manan Mari Marta. Sakbay nga imutang ka, imbagakan ka no mano ti interes. Imanugot ka mat, kat imutang kalata. Itatag singira, agriri kan. Oray i-post nak iti Facebook, Mari Isang, saan ko abayadan jay utang ko. Di ka agar aramid, Mare. Tada video kan record ti saritaan ta. Ha? Naglawag. Imanugot ka iti interes nga imbaga. Anya ko matbibiyang ko ngay. Sa anak nga agbutang, taamok ahusto ti ilablaban ko. Ay, nawaw. Ay, daytoyan tirigat na. Kundi utang kayo, intun pa nagbabayad, ado tiririyo. Una yan tikas na ang klase ti panunot. Da kayo laang ayat agkasapulan iti kwarta. kita mo numaminsan, bakit? Saan anasayat ti kasta? Asi ka lang arudon ti nakautang. Kasta pa'y taramidan. Di oray ipabarangay nak. Sa anak nga agbutang. Na, ay, di mo karkariton ni Mari Isang. Di mo amo, ti kabaylan na. Oh, sa nabalay. Tawan pa'y mati na ibalod gapo iti utang. Kayat mo ka di ti may pabarangay. Kayat mo, ti madan iti record. Uray saan ka maibalod ta maibabain ka. Laglagi pon ba ita? Oho! Na, takas tapay lati sungbat mo. Wala, agpatangken ka. Agpatangken ka, aginggat mauma ni Mari Isang. Di agpost laang. Sa anak nga agbutang kunak manan. Basta, illegal ti pautang na. Saan lang nga illegal? Nangina pa'y ti interes na. Kanayon ang nangina ti interes. Dahil tala ti rason mo may. Kat no nabuyak kan nang ko ti saritaan nyo, iti imutang ka. Naglawag nga manugot ka iti 5% monthly nga interes na. Ita agriri ka. Ha? Agrason ka pa ilang. Kino adda bijaw. Iso ti impakita na kanyak. Iso na mo nga manugot ka iti 5% monthly interest. Ay agbain ka man sika. Imanugot ka iti